Koliko god lijepo odijelo nosili, loše će cipele pokvariti dojam. Koliko god bili dobro raspoloženi, neudobne će cipele pokvariti sve. U srcu Zagreba u Ilici godinama se izrađuju prvoklasne muške cipele, koje će uvijek poboljšati ukupni dojam koji ostavljate, a o udobnosti cipela po mjeri da se i ne govori. Naš je gost gospodin Renato Bočak, vlasnik uglednog salona muških cipela Bočak. Naš obrt je osnovan 33. godine. U ulici 53 smo na istom mjestu već 69 godina. Ko mali sam dolazio tu u radionu i gledao sam dečki kako lupaju te čavliće i to. I onda sam zavolio i upisao sam u tu školu. Specijalizirani ste za muške modele i zaista ih imate prekrasnih, ali prošle godine ste krenuli raditi i ženske modele cipela. Godinu dana smo razvijali kalup za balerinku radi anatomije i udobnosti i počeli smo prošlo proljeće proizvoditi i ženske, znači samo balerinke za sada i zadovoljni su naši kupci. Pa budući da je moj otac bio klijent Zagrebačke banke, 1994. od kad sam ja preuzeo obrt, ja sam naravno nastavio sve u Zagrebačkoj banci, koristim sve njihove proizvode i mogu reći da sam zadovoljan. Zagrebačka banka i ja imamo jednu permanentnu tradiciju koja se nastavlja i nastavit će se u buduće.